live bowling hi kanumin ain la kain ball man tapon tuni la hin na in live ball heading in komin gamsung thusu la su hi tam ta amin saying tam ta amin ain la isei nom ngin chang hi jong le sei thei sei mo jong hi tam ta om ji hi ji hin thu tam ta jong sei pum katin tu ni kho athil su ho hi bo cha wa in he deu hi ta ni la jong sun tam ta seitan tu ni la thu su ngai hon bon cha het su healing ka ta san hi jong le thu su anu ngai lo jong yom ding ka ta sanin hi ji sun til chi dan hoi phe ka sei no men gam dang boina ho jong sei ding tam ta o mai tu la hi chen naw gam sung thu su la su he tam ji hen gam dang thu su ho hi cover khen ball man pon Iran le US ke lo na thu ho hen lang chule Myanmar gam sung boina chung sang thu ho jong le dei bangin khen sei man pon tu lai chen naw gam sung ai sei ding atamen first priority hi chen naw gam sung thu su ho hi pen pi nom ji hin gam dang hi ka cover zo be se pon ai thiam lo khale ni en mai he ho tu su ai lo ho tu su ama ho thu jing bo sei tam ta omen ai la gale tu la ki do i jiu hin Myanmar hot cha on ho to gon ho chule thil ball an to thil ball ho he i het ding ngai i ji ai ki sei ji hin thu su ngai tin ai ho ku ki ho i hat na se o hi lo ku ki ho dinga a pha chom ding bo hi ki sei nom ai hin la sei di jong hi chu ti da in om be se ji pon chule ai ho thu le la se ki sei thi lo hi is sun mel mo ho chung sang thu ho alung gel ngai tu ho athil bol ho hi hin zau sa jing ding hi si ena he thi moi tin tu ni kho thil su ana sei le hen le mo ko ngai thil su hi bon sa wai het yu ta tu su asun phata in cover ka bol tan ong ki pat do dan le mo ko gam sung ong boi pat dan thu ho jong su ken sei tan avelin hin sei kil leng le mo ko gam kai sunga hi chi milo me le hon ne le cha kha naw lo lai su le ngai cha poi mo ho zo si kha naw hi le mo ko gam kai sung lu na ding lam pi do si kha naw hi thani vela hi ta hi chi thani sunga hi ne le cha hian lang lo lai hen lang su le ngai cha thil lo i za kai hi thasam the jing hi tan iti aku ki cha ten gen theina he su na lin ta tu no wai tur thabul July ni simni ni kho chun le mo ko pi sunga ku ki cha ten protest rally an si la piwin ki phina na bolovin kan to sabal ki ti le mo ko khono ya me le ko sunga economic blockade ki bol so hongdo ding in an ki to lovin hi le army hon na khamovin ke hon ni thum sunga hi chi blockade hi ka hin la do dingo blockade ka hin hon do dingo le mo kong gam kaya ne le cha silechen lo lai ho ning thing sela hin git polut pi ding he weti hi a hi an ki tep no so hin la ni khu exam kha ki tep nung jing wa zong army hon economic blockade hon do zo lo nung hen July ni sim git ni khu hin le mo kong area lam kai ho en thu phun kha hin bolovin ki chi thu phun a chun bol thaisan ki bol hi tan in la army hon akitep na bangwin imacha bol do ta lo jewin le mo kung gam kai sung boin ho zo si hi abon chan mi pi ho purin ka pe thatawi tin thupun khat in bol mi hi chi thupun a bol ngo tu ni khu hi ani thum chan nei hin July ni sim gi ni khu athupun in bol hen tu ni a hin July ni sim som le khat ko som le khat ani thum thin ni a hi mi pi hon ki phin a bol wa na sata ki phin a bol wa mi pi ho hung ki tol
mi piung ki tol ho chu army hon anating tan ki devin army ho to ki no to win army ho to ki no to na wa he ki tong kha zoi janam khat danin ki se hiti army pi ho chan ge ang ki to kha na hin mi pi lung hang ho hen hiti chan pi ham zong na bol hiding da nahi kisan ge boin a hlun nung hin kan to sabolanga ko na me le ho zong ang ki tol to go bin alang hi security force so army ho hin atin tan ba namgal tha bya ping do kidinga cho ana vendo danin army ho hin phom do bin sule chusan ge til su nung hin Manipur police commando ho jang phailanga ko na leima hong zona ung ki tol ho cho army hon aban an tal sa po bin an lut sa po bin amo jang sun ki sen no to aki to mo to video hong viral so in movin ichi tuni ko le mo khong boina thu to ki sai hen le mo khong area protection committee lamkai phule sule midang khat jong security force an manuhin sule le mo khong sunga ong pasal zo si so mo mang su mat ding go ve ti jong aki zain a hin la Manipur police ho report dung zuya chun aki manwang cho mini hin piawin le mo khong area protection committee chairman pu Kelhobum IDS retire hamato pasal kada hian adang ho ki manaw wang hin so do povin tuni ko in kya tha hi abula chun in thu man tiwin abana chun in gu danin en sekirin kya tha he go ma in gu danin ki sein apona hi in ong ki da tha sangin chang hi me thei ai nei ho sedan cha army ho to ki nei namuna hi je hin athil lo ho jong army hon po do sa lawa ki ho kum na ve ka ven video hi ti da na hi an se da na hi athil lo ho pu do lo ba in a kya tha cha in nei no jong chen aka to ai amao to security force ho sang ten team on san ven mi pi ho me the ho jong hin ki to lu jing ning good hilo hile kilom jing til bol dan cha mấy thầy hỏi cái thủ thì mấy thầy mi pi ho riêng sẽ dòng hello mấy thầy MP bị mol khoi jam jong security force so how sit to apho to nang ho vai ti dana in khal ha yam di che ai hian apan la na he ichi mấy thầy MP lok sa MP bị mol khoi jam hin amun so del du da amun ta security force so pressure apia thi mo ga chana apho ai ita bang thuboi lo boyum na mun la ai ho politician ho MLA ne ho iti a security force ho ki mai tu pia pressure ga bola ga pho a ga ho si hi ka het khil lo le lo mai thi mi mol koi jam hi gali to suma jong sun apan la na ho hiaw bin professor Hilaya Delhi a professor Hilaya la no jong sun bon chawa het su hi le MP akai zawa jong apan la an ho jong hi het zale na maning apan la an ho hi zale nam hon wang ha ten pa chawi pa cha dinga lom jong hin zale na maninga ki pumpi mi khana hi ti chan ge ang ki pumpi ji a he professor mai khat cho MP a in len do ji mai parliament a jong me the ho chung sang thu ho apu do jing in sule buffer zone su ke te ne dinga jong pan analyzing khat hian ka vai lut trading and good lai hen security force on lut sa po in chule saiton me hon saiton na tv e hon saiton le tv abangin saiton le tv ang lut good a jong hin security force on day and hel sa po bin ma alung hang the ajing en apan la an ho hi ibon sawin here tu ni thil so jong so amun aga de lut jing Suleiman Chief Minister Waithem ni ko a in hal ho chunga po na sangta ki piding ai ti na phon an bolen hi chi in khal na thu to ki sai chun
in hal ho ko e hiam ti jong cha ki hedi pon ei mi ho hal mong hi ti jong su apot chen ni ma cha jang mong pon a hin la in ki hal nu nga hin le ma kung area protection committee a chairman pa le mi khat hi amat wa hi thu ki za dan hi kangpo PSP pa le infala ko na police so ki tol lu ba central force to le ma kung ko pi songa cha amu mang mat kho mo ba chule lam kai te ni jong so apu do pai danin ki se ni tha lang achun thu ki za dan chun pasal ki mo zo se chu amat jing danin jong ki se mi som nivel ki man danin hong ki se na hin la abula ka se bang chan security force a ko nin aki man mong nai ti a ain phun do na pon police department ho ki man ti a phun do chu a velin se ti le mini bo hi lam kai pu le khat hi amin su ka ga hin ta en it chanin tu ni ko le mo khong gam kai sung bo na thu sun se tin chu le le mo khong gam kai sung ai mi tam lo hi gam kai neo cha hi hi jing rong le apon la na ho gam le na ma de apon la na ho gam kai neo cha population hom cha hi jong le a chen naw gam kai sung a me thei ho chu le ka cha na ga ho ki din te pi ho vi vet le pa sa ding a lom hi thani sung di chet ne le sa lo le ai ma cha ki lu sa lo nu nga jong di chan ya hi pan la hi mi min bol nge ti le tam le thom hin pu pu lung khat ngai tu ni ko a ki pin no bol ho chu man police department se dan chu mi zagu vel hi ve ti mi zagu vel hon ki pin no bol chu zagu ki ti chu thom lo hi gam kai sung ho bun chu na za le bi ham a ki thu khom za lwa tu ni a hi chan ya chu ki pin na an bol lo zo hi pa cha do min pan la na ho pa cha do mo jing e chule daum le jing en tu ni ko hen ta cha pa khat ina san ki tawin laina do min thing noi sung noi jong lo kun lai aji to lo kun lai ta cha pa haulal sing sit ama hi gowazang khumi hin IT road gowazang khumi hin aho bunguwa secretary idanin jong ki seyen alo kuna wa hi thingnoi mi ho tangkhul thingnoi mi deng mei thingnoi mi ho en ahin ka bowa khumi ho ain sumi te ho jong a het wa alo hi a ko mo wa he mai thal hung ka mai dan win ti lo bul sun hung ki seyen a thi amang koi mam lo danin ki sen a hin la wai nu nga hen yi chi su pi pau haulal sing sit ama hi a thi dai kin thung ki thangin daum be se jing en yi chi tu tha a tu kum sunga February a ko na tangkhul ho na hin pat do hi chi gali tuak zia ku kitchen pa ku kitchen no thin to hi tu ni ko a isu pi pau pu ma som le nga chan nei hi tan mo the jing ne lo chalo the I po win lo ho thing pu gali tu lum jong le I bo lo the lo kha hi ji hin hi chi lo kon ho chung kisana hi chat lo hi taw hin email ma ho ki vien ji jong ta pon lo kun lo ji jong pon gam gil a cheng ho ding ai in human ding dan a ha sat ding dan hi ge le palai nat pi tu ni ko a thingnoi mi ho tam hol thingnoi mi hon kap diu hi su pi pau hi aloi nu to hi ki tin ai la aloi nu hi ki su pa ham ki su khalo ham zong ki chi te na ki pon ama wang hi cho amuna cho ana dam do zo ta lo da ne hi apomol he jing
มีร้องฮอลเลไม่ให้ฮอเห็นพัดตายดูคอมไม่ตายอีจันนินฮิจีนากากะฮิติฮอเฮไอฮอนะจุ่มไม่เสียวิตินตังคุลติววิตินเลี้ยงไม่ติววิตินสุเลทิ้งไว้มีหอจง ZUF กำสอนไอโลเล NSCN มุยวะติววิตินอีปีเซจงเลยนะบ่อนไว้ทักให้ NSCN IMET จงเลยอีมาวิน NSCN มุยวะติวินไอจูอิซักซิซิซุยเห็นเสมาหอเห็นอีจิซุน NSCN มุยวะติวเตติไอNSCN มุยวะติวติน IM ติวติน ZUF กำสอนติวติน EPT จงเลยทักให้บ่กาลบอลเห็นบ่อนชาวทักให้ZUF ตัว original party ฮอเจนทรีฮองคนไอ้ฮอคุกิฮอสางาชอะหามเลปอกิบาปีซาเลนัมกิบาปีนากะโนยาคอมปีฮออปันปีโซดิงสิเฮ็ดซาย NSCN ตกิโดฮิวางคนไอ้ฮอสางาช NSCN อปันปีเตดิงสิเฮ็ดซายอะมอทุงเซดาวตินนากะเลนาNSF ฮอนากะ Students Federation ฮอนจงกูคิดโดนาทูเลลาเซเลซาอิซาดะเนยุตัมฮิจิเลียงไม่มีกุบทีนะจงจังทัวทูอิซาดะเซวิตัมอะมอจิงเสียจงฮิลาวินเปเรนดิสทริกต์สงอาเชียงเจเลงฮอเจเลงโรฮอนจงฮิจิมันปุรกาเลตูลฮอนักเรียนกำสงปุลุฮิลดิงฮิโนมฮิลอะหินละนักเรียน state government อาหารนันจิโอหินฮิจันลอมชูอะบอลพูวินอะทิลบุลซุนเซเลสะตัมตะไอเนวินตุลังหินกิจะขบีจะปนนักเรียน tribal ฮออะคุณเวนอร์ปาทุเซซจานฮีकोई मुना कैंडी लाइट विजिल जानि मसा कोई मुना कैंडी लाइट विजिल बोलावा थुसे होचो ngai nong lo hi le hen e hon Nagaland naga ho to hichi manpura kacha naga hoi chum chumai se ba mo hoin thakadanin akise mi naga da na hi le Nagaland naga hon jo naga danin apo movin zo ka se tribal ho a convener pa thu se cha ku ki ho hi sipai thala a hi win gal bowlinga zadang namdang hon sipai ahin thala a ho Naga Hills Nagaland naga ho chen gam so gal bowlinga hung hi win kinung le nom talawa cheng den wa a chen ding mono naga hon lung sit le khutu mana he na pi a tu chan he cheng hi win ichi agam nei lo ho hin tu a he gam le go chunen pan lao ti po wa he ei ho atu se asu ngai nom lo hi le sule history ang kizakha lo be 1956 kumsun kuki union hoin prime minister hinin ni Anna Bolovin self loading rifle SLR so SLR zathum athum movin government of India api uham pi lo ham ki hepon ai la vainungin ichi kuki hocho village volunteerin apan saovin mei thal jong api we ati ye ichi thu he yen wang su kazakha pon mei thal athum thu ki se ka zakapon 1929 Simon Commission ho hinga Naga Hills lam kai hon gamle nam thua British government hinga lekha memorandum lupi na wang chun kuki chapa khat na pangin pu lengjang kuki ama ji ang hi Nagaland gam sunga cheng naga ho hin na ka sei hilin kuki ho isopi kuki ho hin isan ge hama phachum piu hi ama be chan panglo hi le dunia hi sei thei diu jong be se pon tu isan ge apan nung jing wa jong Nagaland sunga cheng kuki ho hi Naga tribe sunga sim hi pon indigenous set in jong sim hi pon tu masanga police recruitment ki bolna jong chun kuki kachari di masa chule khachi piam ka ta pon amo loi si jong chu vacancy notification sum sa dasun vacancy asu ke dasun so loi si chi to si kuki open za dan nam dang ho si chu police recruitment azong ahin pan sa po police recruitment na bol result long suin kuki te khat cha long pam lo Nagaland gam sunga cheng so pisangam ho kuki ho din mun jong yan le lung donom alang khada chakroma youth organization ti ham
isi angami hon jong aning su jing he alang khara zeleng hon iti ai bol jing NSF hon agoi jing nagalena cheng ho jong he chen zo diu nam jong he sei thei ta pon sule apa pen he isi manipur gamsong gale tu la hen nagalen gamsong a cheng su pi ku ki ho hen pon a the jong le sun manipur tu hi na sei lo hi na ho dinga hi dam na hi ding he na sei chan wa hi no ho dinga hi sungi na hi ding he tu masanga isu pi po min jong hi pha dang ka tin manipur hingla gamsong a tangpul ho to ku ki ho ki ka gale tum ong ki pat dan thu ho ana sei ji a hi i chan ge ham kana he boina hin bol mandi seren iti hi ji hen sing the tin aman jong nom lo sa in adi na hi jong le a phazoding gelen ngai dam a hin thu me so long chi bon sa wai ni het su hi lo gale tul hi lung don om tan me hon jong ku ki ho do ka cha na ga hon jong ku ki ho do ku ki ho do chi hi ji hin amo ya pang khom tu ni la ni sa ka chei bang chun kangla tung bi sek mai chule ma khan bel a ka cha na ga ho jo si hin ki gom khom ve nu pi ki loi khom na khat me the ho me ra pai bi ho chule mi lo ho a ho si si do gom khom ven ki loi khom na tha khat nu me ki loi khom na tha khat si mo vin NIW ki tiam ka hi lek lo min amo hen ki pun khom ding ku ki ho do na pan khom ding ti hi tu pi pen wa hin kangla tu mi muna kachana ga han blockade bol jong la do ko vin ku ki ten blockade highway at i bol le ani ma ong do ding security force so bon bol ho sa tam zo ki tol ji ain la kangla tu mi muna ban ki bol jong hi tu gain security force so ahung do di danin si ji win ahung do zo po iti hin om ji sule nuizat pen mong su ichi ban bol ho hin kacha naga humanitarian aid ipiam ka ga kitin amin chet jong ska ka hi ti sat khar kya humanitarian aid adinga panla ding go ho ichi ki khom no chu humanitarian aid mi min angai chat ne la cha hin lo la han sule sile chanin mi him ngai chat ho ning ling sela piding angai cha poi mo ho piding a ki sim hi chi ki loi khom na organization ho chun kang pu pi sunga ku ki cha te ni le cha ring kha pi i chong hin wi zat nong ta ai ho bol hi la i sanin ai sumin sikit ta diu narrative za chum simun tin ai theng wi de diu ta a hin la mo hi uniform ma ki au ai ho gam sunga du den thil zo si kha pi ai ho in ithep na win jong I team thu ki sei zo po win ai ho ai pan video jong po national media hen sule regional media ho hen ai pan video lo ichi hi wang sit naw khana hen national media adia Republic TV hon gun le khulmi bridge chung sa nga chun dei lo ta in thu phor hen bol ki de ichi le hi khamne the ya ki ve ho in sumle pai pu do wa khamne the pu le na man sa dinga asim do hi a hin tiu win a me hei reporter nu jong chen mel mana na sin mel ma ho ai ho ma tha na ding jing chen ana ho ni sumle pai crore su da lut chu hoya la hang su chi sumle pai ho chu khamne the bo han pu do a thil phalo pu le na man sa dinga asim do hi me hei gal ji a sugnu ki ho thei ta lo chandil ting no pal le sung pi gam kai ki kom tu na tan ta gun lui sugnu noi lang gun lui sing heo langa gun lui I pal na ho toilet ji a tu set ji a thi na man na tu jing I chi su be na ding ai ho ki kom tu the na ding ngai tu na lam kai hon chi le hi an sim do a hin sum le pai tam ta lu ran sim do hin
ki chi le hin sim do ho chungai ki pa thui phung vin pa chan na sang ta piu ki chi le hi ka chana go ha mai lo le me le ho sim do hele a pa cha dingo e wat jong a pi dingo wanui ki thang hila a se ding example in ga se le hen Tamenglong district a tinglang gam sunga kilometer zakhat tawang hi government funding ima cham lo hila Armstrong pa me kiti IAS pa hen ama lam kain an siam do Armstrong pa me so pa cha na sang ta na pi government jing in jong ana pa cha chule mi pi ho zo sin aja phacha ni no pa cha national media chan ge ye ajong athu hi ana su thang wa kol ho san ge na pa cha ole Armstrong pa me ho lo in lam asiam wa chu government in approval and pi hina akhat na lamlin sim ning kiti su gamle gol gamang la kisu seding gamle si tamta akilai seding ai ichi forest department in head pi hina sule government in ichi lam pi sim na dinga chu phalna na pi hina kidong le api lo hil ding ai tu chunga mo na pan na hi me thei chief minister Biren Singh le a me thei chan khom pi chule ka chana ga ho pan ni government approval lovin a CMO win expert ho engineer ho themna china sangta ta nei ho het pi na lovin chile he CM da win Biren kiti pa na sei chu Manipur hi at khwe khat na mun hi themna china sangta ta nei ho het na a hi lo le phal pi na lo ba ki CM hi chi ti zat ding hi ti po win a se ole zo ka se Armstrong pa mail lampi sim chu engineer ho na ni het pi na government approval pi na api lam hi ke lo amon bon kilometer zakhat zen government phal na lawa lamlin a sim do thewa he hi chi le khat ki sim chu EPC ham athu pi pian chu Tingnopal sule chan district sunga ho ne le cha hin lo la ai ho phat alu thia ama ho hung po do alu le thi ni ding wa le kisim do chu hi chu poi mo pe nei tua le su mang na ding le su set na ding a hi directive za chum chum sim wa drug business bol na ding a kisim a hi lo wa hi le kham ne the pu le na ding a kisim hi tia ei ngo wa hi chu agin mo wa kham ne the pu na ding a kimang manding asiam mo hiti agin mo ba hile amuna chun security to santin frisking bol santin check bol santin hile EPC am ka sei bang hen ai ho hi I kom tu na hi su tan te te ding I leo jong hi su set pi te te ding ti hi me le ole ka chana ga hona tu le ki sima sapa hi Biren chief minister hi lai ta hi je hen ana lo thing zo tapon CM chai lo bin ome I chong hi tu chunga pen jong hi Biren hin alai le ki CM do lo mai thin alai Biren hin ei ho ki kom tu na ho hi su tan te te ding gen thei sa te te ding ki kom tu lo hi la he tha ding gen thei kon te again thei sa ding ti hi me le ho le ka chana ga hoi na tu ai la pathian ome alung gelo alung tu bangin achi lapon patinin ku ki cha te ei long sin alai ven pi kom tu theina dingo sumle pai crore thum le la som ale nga lut hilin patinin le thai piu ven I chi pathin thil bol theina khat hi je hen pathin thangwa an zong piu ven tu chung ai lo le tu la thil su hai vet le lung kham mum be se jeng tan Kangpopi district sung zong he lungdan ma jeng he tan National Highway la bon sa ki kha economic blockade ki bol ni ala cha la de banga lut thalo thilalo ma cha lut thalo operation la ni si achi lajing ku ki cha te chen gam sunga security ning ling se la om lo kun ho ki kap li tu ni ko lo kun ho ki kap li ki ta ma sanga lo kun ho ani ki kap li sa ai IT ma tu ni ko akhat ki kap li ki ta ma wana jong I chan ge ha sat gen thena in thu diu ham ki sei thei lo lungdon um the jing tan hi chi Kangpopi district he district dang hi aji on Urkhul district Kamjong district sangang to alungdon pe ne Kangpopi district he tan
IT road jong mi long khu thumin ato tan ji a hin sat thailo win om taw sawang kining ti bang in som thum ham hi mau hing ko sa la be ko hi ichi gam jong hi ku ki te gam hi ti a tu ma sanga cho eviction bon la dinga kop tam ku ki hill son memorandum an pi ozang so in a movie apart cha thili in a bolo ji wa hi chi sawang kining no hen ki sim do hi te ding ta sanom sawang kining in som thum jong ni alo na ji het lo sawang kining i khela hi le thonglang akut pat thonglang khat ku thonglang khi ni ai ki chi te ni ja ku IT road izot lut naw lam pi tan hi ta ki ho the lo IT road na khu e ho ai som thum wal he tin a ki he ko som thum wal seng sawang kining wang chu kang pu pi chung chet hi jeng hi ichi khu thum hi alo na ji ke ai ho i lam pi zo ai khat tan pi ai ho gam kai sung om ho mi lo ho num ta tha ai ho na lo na ji ke am ho chen ko sung wa security ning ling se la sawang kining ko sung security ole ai ho chen ko sung ai bol government side na hi ai ho hin i ma cha hi bol do zo lo hi lo tang pu na dom kang pu pinang boin ho hi district dangin I het pha lo wa bang ta iti ai chi pi ai le ipi mo mo so de ham se ke ta po me le ho le ka cha na go ai phata pang kho mi tan Zelengrong United Front ZUF Kamson Faction iti ho I chio lo yin navon ki gut tu bul lang ki pu lang chi tawin achu ti lo wa hi le na khan le healing o na do zo lo healing o ba gale tur hui se ta na sata ki bowling na thi su ki heal deu hi tin gi na chiwala gi na khaw long chu hayam te dia gi na hin bol e hon la ichi mi lo ho chunga memorandum a hi lo mi lo ho chunga press release press statement su do hoi aniam thei pen pen su di ni khan ya kukin pi zirobam tameng lon long en ne hon khuni kya tha press release en bol chu khuni kya tha na chung chang thua kho hal thaw jing jong akimin pha pon kona hal tha am jong ke pon kho hal thaw thi mo chanawin hal tha ko ham jong amin pha pon mi ho press release ho press release ki khema ma jing chule e ho he amonga khu tam ta ha cheng ko sunga cheng hlom cha cha in hlom cha cha ki vian jiang gam le golin ta to phawin a cheng ning mi atam po ko khana in nga po in som le khat som le nga ti la ho bo I chen je hen ko sung veng tu ding ho ding jong hai chule thing la nga cheng ho jong hi tu la hi thing la nga phata a cheng jong hi ong be se tam zo hi phai ga ma lam ka khu sungai lam hi chi kul ka ai iki khole le la nga hin than thi ni ki thiet taw thing la nga hi mi a cheng ong be se ta ko cho ji ta long hi thing la ngam sung hi a cheng ding ta ko thing la hi in san be jing ding o I ga mo neo che ding ki sit khom ding o ichi ma sang wa hung thung ding hai ho gam sung thu le la boi jing se jong lo win wa noi jong boi ma jing Myanmar gam sung boi no ho jong boi ti na boi arakan gam sung arkan army ho to junta ho ki do na jong chi la jing sule sagang region sunga junta ho to e ho nam sipai KNB le PDF ho ki boi no jong chi la jing e ho I hat naw nom sun khampat ko pi jong hi ina san hi tan khampat ko vela ho ko pi kom vela ho jong hi junta ho hen la do te ding chu do te ding hi an go do hi I san ni hung thun diu ham se the pon junta ho hi SNA ho le mei thei ting noi mi chule
naga thing loi mi hon phata to sot a hi je hin amoi a ha do wen ground force jing se ong hilowin fighter jet so le helicopter homang cha abom khi jing je hin a ha en icho ji ang hi machal jing ni hi sagang reason se en jong machal po bin jun ta ho he China in phata nung thup ji hin machal se se na gal bol ho hin Kachin state la chule Karen state la nga jong khan iti hin chule Kaya state la nga gal bol ho jong athasam chu a hi deu jing tan junta ho to phata aki mai tu the hi Arkan army ho hin Arkan army hon tu nai cha chen ni thum ni li masang chen aya wadi reason sunga hin junta ho opposition ni law hin chule Rakhine state sunga hin na saten aki bol hin Rakhine state sunga hi township som le sagi hin som le sagi la som la li hi Arkan army hon to phawa thum hi junta hon to phaw ni si junta hon to pha na hun jong he Arkan army hon sata etika bol wa Rakhine state capital Sittwe ko pi hi to ai na sata ki chu lai to hi ko pi avel azo si Arkan army hon to wa ala chai to hi tan chule chok phiu ko pi ki ti hi Sittwe ko pi to ki nai Bay of Bengal tu pi pang ma ma me chule township badang khat hi amin chet ka ga ai mi le township bi thu me to a jun tho ko na me ichiong hi bon cha Bay of Bengal tu pi pam nge ni tan mun neo cha bo hi jun ta hon to phau hi tan jun ta navy ho zia hi pang ham ham hi chimun jong junta navy ho pung jong hi jan khat kap si pi hi tan Arkan army ho hen chule naval base navy ho headquarters jong hi anabulu wa na sata ki kap tu jing hi wen Arkan army hon hi chimun thum hi township ti ting le e ho langa seidinga hi district sang hi neo zo hi township hi subdivision ki ti le hen kilom theize in ten hitabang thum bo hi wa ne ta ichi thum hi ai la do ting le Rakhine state cha Arkan army ho pura full control nan we mom ding tai Sittwe ko pi a India en Kaladan multimodal transit project hi to thading a go rai ai India jong hi India government jong hi boi thai jing hi taw a Sittwe bo hi junta ho ha rai adang si Kaladan project ong chi tha na ding lang si a hi junta ho ha lo hi ji India in jong agu wala hi Arkan army ho lung jong ho te te ngai di junta ho jong alung ho te te ngai di ichi Sittwe ke ti le chok phiu ki ti na muna he China in special economic zone khat ane ki nei sule Sittwe a he China te gas line pipeline lin ta ni uma Myanmar in a gas sule a thawo akizu in China te ko mai ichi special economic zone akisu sit kha ding hi China jong adi pa ki do junta ho hat te na ding ha China in ti ai masata panala junta ho be go China gam sunga project tam ta ni ho le sule China in Myanmar sunga pata business bol hi athila lo ho China ko na Myanmar gam sunga ngu na ja gam dang na lu ne China in Myanmar hi bi back up bol le Myanmar junta so da tu ding ta China na back go jing se jo lo gal tol chule galman cha ho ai Russia ai Belarus ai pata back tu nai cha chun junta leader pa coup leader coup mana bol senior general ani hen to hen apan mona dal haen tu masang December January a election dan a bol chun akai do dani na ki siamen president dani na tan malema ki tung do tan minong laing he
ama pa hi India gam sunga ninga khulzina mai ninga ong sung hin bot gaya phain mun som phain India lam kai ham izan phat ki mu pian Prime Minister Modi zong ne ki mu pian India le Myanmar ki ka relation ho chule to bonza chum sim khom India hong vil zo nu hen China chin Chinese president ki mu pian iti hin China le Myanmar ki ka a relation sim phat na ding chule trade route chung chang hin chule business lampang chung chang thu ho in zong kheu lim pi kin Asian Kiti Association of Southeast Asian Nations Asian kiloi khom na hi Myanmar junta ho hen looting member hi now so chi ha pi jing ding atio ahin la Asian kiloi khom hon 5 point consensus atio Myanmar gam songat samnum thina ninga point nga na siam su Myanmar junta hon azui lo ji hin Asian kiloi khom hon ana la pi nom provin ana no pi provin tu ge ya hi Asian kiloi khom na no ya hi Myanmar junta ho hi pon sa lo lai hi ahin la Asianin ala lo wang win tu masanga sun Asian no ya gam khat Laos gam sunga sun hi chi minong laeng coup leader pa tule to president danau pa hi na chi lam kai ho Laos lam kai ho an kheu lim pin ahin la tu ge awang Asian Association of Southeast Asian Nations lam kai hon minong laeng hi Myanmar gam sung vai pu hi tin la lu ne masawang ambol hi laivin tu masang chun Asian Foreign Ministers meet aumen ichi ahin junta palai ho hi official ta formal ta inwang pansa povin hi jong informal ta inwang junta foreign minister pa hi aga pangtan informal ta aga panthei ta hi le aban le formal ta hi la lu na di jong hi nai chai tan te ti hi mi hon agelu khana hi National Unity Government jong hi masang chun an hat thona ahi la National Unity Government jong tu lang hin amat chal thei ta pon masang abang zo ta pon amo ho hla samnaw PPN hi adang hi pon tin funding jong su tu so mi tan NUG no ya hi PDF hi group simsen lo hi PDF group tamta ho hi thatzo be se lo danin akilan chule junta do hi a PDF hi jong le NUG no ya lo tamta hi NUG no ya PDF photo NUG no ya lo PDF ho ki ka gale tool jong anome tu ma sanga chun izar ham khat an ki ka li ofin ichi hi leadership chule operational area ki chu na ji ho jong a hi dewe e ho langa operational area ti bang he PDF ho jong he gamle ko ki chu na he NUG no ya ho NUG no ya lo ho ki kap tu so ji a hi ahum tha sam che ta junta hon jong Myanmar gam sunga Mele Tingnoi mi, Sani Tingnoi mi, Naga Tingnoi mi ho man sa naw chung so la chun piu so ti group Tingnoi mi ki khat jong amang chaw a chi jing se jong hilon tu a hin Rakhine State sunga junta sipai ho to ki thu ding Tingnoi mi group tha khat sim do ki be ichi Tingnoi mi ho chu galman cha pi win ayo wadi sunga Arakan Army ho do dinga group tha Tingnoi mi group tha khat sim do ki be junta sipai ho iti ahe pan hin la to pio junta ho hi amachal pe zodanin omtan Kachin State a ke ya e hon kopi izan khat an la pi ho song su akinum la izan khat akinum la tawin so le San State a TNLA hol MNDA hon kopi tam ta la pi ho song tam ta akinum la tawin PJNM ti le TNLA ho vai pu na gam sung to MNDA kiti ho vai pu na gam sung to hin China gamgi hi border hi China gamgi khawa alang khara army hon aga gamgi khawa aning lang khara junta hon gamgi khawle to akang pupi district ki kha asunga thilaloi masakilu sa lo banga koyule kin sunaring hi pole ti a China thu hungnu ba China pressure ji achu junta ho to peace agreement sign bolwa ceasefire peace agreement hilo
ceasefire agreement sign hin bolwa ki kap tu talowa hong ma copy ala hauzam Chinese pressure ja copy ni le thum hi junta ho anu pi ta Northern Sun State capital lesio copy bangcho MNDA hon China pressure ja he Myanmar junta sipai ho cha no nung pi ta copy la do na ni hai mi tam tai thina to junta sipai ho mi tam tai thina to wa chule junta sipai mi sang tam ta azong hinga na ma to surrender and bol military headquarter lin ta kharom hi changya chu anzo hi zongle Chinese government sata pressure bol je wa mule mun ho tam ta np do no wa junta hong hat che kita junta hong hat che le ma ha sam che wi hi chi yong hi Myanmar junta ho ong hat be na Chinese government ji he ki yong le ki se hi lo mo ni current state sunga jong amasal pe avin current nam sipai ho keni wa kona affection an chi ho Buddhist Society DKBA tian sim do Democratic Karen Benevolent Army ti ho Democratic Karen Buddhist Army ti ase ho DKBA ho hi Border Guard Force ain la alu ba keniu sipai ho ken di auto kenele ho do wa hin man chawa junta ho to ki thua iti achu keniu ho an do jingoi chu chi DKBA ki ti ho chu junta ho na mo no ya koi wa Border Guard Force BGF ti a he koi isan ge a he policy planning za khedwa amho hindo ho chu sunim te ne nga ama le ma ki do sa current state sunga bang chu current ki do sa Buddhist so le Christian ho ki ka sagu se wa Buddhist so si ala do wa DKBA sim do wa iti achu pan hin laule current state sunga keniu tha na chu la sam che keniu ho he a ha the awang wa he chu ti ta ha ding bo ha zo lo ta keni o hin kaya state sunga jong junta do nan sa pan la hoi masanga bang zo ta po san state a ho isei tawin kachina ho isei taw sagang region sunga keni bi ho en chula dang ho jong me thei thing noi mi naga thing noi mi san ni thing noi mi chule piu soti chule junta ho mang cha do ta do wai le atha sam che da ni junta hon tu din munat ha lel pe ne Arkan Army bo Arkan Army ho lo thing pe avin tu le tu Arkan Army hon junta ho ha do na pe ni ai awadi region ne i awadi region ni tia hele Rakhine State gam yi ma Rakhine State border Rakhine State ko saw in south su in Bay of Bengal pang aku me anui langa hi ai awadi region omian Bago region ne hin Magwe region to ki border hai chule Chin state to ki border ki gamdi ni tu din muna junta ho phata do thi pen hi ichi Arkan Army ho ahevin Myanmar gam sum boina ho phabe mi se chan chuna na da hakil riten tu ahin US le Iraq gal thun se te US le Iraq katin US le Iran in tu masang chun a president ni win virtually tisu online memorandum of understanding sign and bolovin ichi signable hi Switzerland alam kai hawin ki hona neni kirevin ahin la MOU so on ground in sign and bolzo po iti ahi ceasefire ane hi ang chi to pen ahin la ceasefire ang ki kitan Iran ten Strait of Hormuz kung chi ho ahin ka po he US in zam Iran gam sum muni zanam ka en buluin port city khaleni ahin buluin chule nuclear power station namun boseher kopi sung ahin bulu chule avela kopi khaleni zo ahin bulu iti sun gale to long ki pan ki tu ahin Iran le US ki ka gale to hi Hadlam manologin ang kitan. Ichi Strait of Hormuz ang ki khakit to kilo ne hen. Wano ya thau tu hi thabi ahung ha ki dingin umtan. Strait of Hormuz aki hon do lo ba hin. Wano ya thau tu ha sai jingin aji chu. Thau tu ko do namun ho zo si hi tamzo. Ichi Middle East gam suni. Iran ahin, Kuwait ahin,
Qatar hin Bahrain hin UAE abon cha thau tu ki podo thi ta Strait of Hormuz ang ki podo naman Iranin akha hita Strait of Hormuz a Iranin sea mine tam ta jong akam dan ni kisi missile ho le drone ho abulu wen kuong ho he mine izan ho kam ho hizin kuong ho ding ajong kichat na tam ta umai ta US in gi na bon Strait of Hormuz na hab do lo wa hin Iran sunga na sa tagal ki bol ni hitin gi na hin bol ki de Iran in zong US alegi ki de US ki ngai dam lo hil ding US sunga hi na sa ta dale to ki bol ding hiti sule Iran te supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ki dipa hin khat ni chunan bui do he avui do na wachun US President Donald Trump thading ki hin ko thang na samu poster lin ta jong na ovin Donald Trump hi thate te ding ti hi Iranin atu the azingo ba nei tan to ki lo nin Donald Trump in zong ama zong hi ti za thim zong hi ta mai the isan ge ya Iran pian atu ta wa hi le ma zong ki veng lo the lo ita pon Turkey muna NATO samida NATO meeting a hung pangai hi zong le ama hin awan leng an khialin USD Air Force One zo chun ananung lendo in London chan UK chan an lengin UK akuna Qatarin van leng an pio give an bol chu chi van leng a chu an to lut bet mai chule Donald Trump in say hi Egypt a Iranin ei tha ta ba over hi le ka thi nung le Iran hi nen noi gap healing o nen su mang healing hitin thupi kapi tin a hin phung de Donald Trump dong hi a thi kha ai le a thi nung le US in Iran hi cha healing hen ama hen thupi bolen ama dong he lo thelo ki ben ngai ding hitan so to kilon in White House dong he patent security a koi bewin chule White House a security arrangement hi ata asu hat beu danin jong tun la so ho chan ki mu in Donald Trump in asei he Strait of Hormuz na hon do lo wa hi le Iran gam sumbulu dinga missile sang khat wa he ka do jing thei dinga he gun tup sa ki koi tai ti he tuni ko agi na hin bol che a hin la tuni ko a Ayatollah Ali Khamenei chapa tule to Iran supreme leader pan asei sa kapan that ho US lubu ho timo pet lo hilding phuba hi kila te ding hi tin hin phung do kita hi chele vet sa chele US le Iran ki ka agale to hin phatlama monopol leisina hi galin ta mani ji ai hong ping do dham ti hi wanoi mi pi ho London na khat hitan Iran le US galin I chanan hling ham amo ho gale tul asot chana hi wanoi pumpi hi thautui ha samding I ha satdingo thautui hong ha satding le thille lo man hong kalding chisu alo thelo Strait of Hormuz ki khazi India in zong thautui ha ta ha samji wa thautui man ang kal le thille lo man tam ta ang kal hitan chi jong hi negative impact khat hitan lo mano ya dinga adi India adi nga zong he aji su India chu gamdang ho thawa depend ki hibo hi aba na hen Russia Ukraine gal thu neu khat an seutin tu ni la ain mun zo si kain ho ma hin aji chu live ka bol na sot tan comment ho jong kain don but man pon tun la ai holim ding mong ti a holim kain bol ai Russia Ukraine gal jong he achi hajing Russia President Putin jong hi akinep na banglo hil hitan sang ni le som ni le khat kuma hi Myanmar galan ki pan hin sang ni le som ni le ni 22 February 24 a he
Russia in Ukraine chunga gala hin bol pat Belarus gamgi a sipai sangkhat wal Russia sipai sangkhat wal atol lu na hichi sipai hosun gala hin bol pat hin February som ni leli ni ko ai ama kinip na hi hapta khat sunga hi Kiev Ukraine te capital Kiev ho pi sung lun humding Ukraine pum pi to phading khot no ya koiding ti hi ana kinip na Ukrainian NATO membership la ding agot ji ta hi galan bol Ukrainian NATO membership hin la ting le Russia ding a chu security lampanga Russia ding a se bitnom talo ding hi NATO Russia Ukraine chu NATO member hong hi kha ding hi Russia ti zat pi pen a hi lo te ne nga gala hin bol khum sing le akinep na bang lo te in Ukraine ten an ki mai tu pi ven ama hin hapta khat sunga ki surrender ding a gel ho hi tu a he ado lel hil jing hi ta Russia ten chi phala ye hin Turkey te kutsu kamikaze drone tam ta he an nei yu hi chi drone ho mang sa chun Russia te teng ho na satin an kap sit pi wen hi le Russia te teng tam ta chu an kap sit pi no hin Russia te agal bol now chu ha ta in ong thasam ta wen so si jing se jong hilovin February ki ti hi Russia Ukraine gam sunga he bu bang thla na gam hin bu bang tam na gam hin bu bang thla lai ta a gal abol pat zeu hin ateng ho o dena aban thai thailo a seden zong tam ta man si ang hi anama chal zo lo hi ati la bul sun ha te nan ma chalo hi le Russia in tu sana Ukraine hi athu thu abol di ta anama chal zo ta po bin akine na abang ta po ni hi le tu san hi gale to lan chi la lo hi hi chi chung chu na hin gale to long ki panin hi le USN na sata in a bilen galman cha ho chu Ukraine hin pi US jing se jong hilovin European Union hon jong Ukraine te chu hi ti chan galman cha hin ki thu pi win sumle pa nen ki thu pi win European Union ga kumpin a ki thu pi US ne ki thu pi hi chi ji a he Russia na gel pha lo hi lo Ukraine te kum nga lang he ki do pi tan 22 23 24 25 26 kum nga sung he a ki do pi tan Ukraine gam sunga Donbas gam kai ti le Donbas he Luhansk omin Donetsk omin hichi gam sung he Russia pau tho ho Russia mi ho chen gam sung he hichi gam te ni hi la do dinga tu ziole Ukraine te NATO membership ala lo ning chi tup na zala an boloi ai la lo theng ta povin Donbas gam kai Luhansk le Donetsk gam sunga gam mi ho chu Russia he may thalan pi over training pi over Ukraine do na an chalo sawa na sata galan chil ha gala chil ha hi Luhansk le Donetsk mun tam ta hi Ukraine sipai ho lu zo lo wa nu mi ta ga ki pat ma sang jong hi gal ki pat ko na sin independent pung do thanin Russia head pi na pi Russia in gala hin boltan Luhansk le Donetsk jing se ong hilowin Kharkiv gam sung mun tam ta to phawin abanin Zaporizhzhia gam sung to phawin chule Kherson gam sung mun phaben to phawin hiti chun anui langa Ukraine nui lang gam phapep join to phawin gam tam ta in to phawin ai la Ukraine hon Russia sipai ho so ba na banin handle do pe even tua hi Russia gam sung mun khat hi Ukraine sipai hon ato phaw hi si to pha naw gam hoi ki the to ding ngale tol ki chai sa ding ti hi Ukraine din mun Ukrainian adi choi a hin la Russia hin hi chi ding mong sunom do Russia na dei hi Donbas gam sung hi Ukrainian phata pi do ding sule 2014 na an la do Crimea gam sung hi Ukraine claim a bol ta lo hilding Russia a 2014 na ko na Russia an to pha cho Russia gam so den ding ti ai Russia ti dei bang ta hin Ukraine na no pi kon chi ai ga le tu ki chai the lo ta chi a boy now pi pe khat chei tan
รัสเซียและยูเครนki ka gale to ki sai ding zong hi thil ha sata ai ta gale to zin Russia si pai ho mi sang tam ta in thina tu tan asang lo ta lo alang in thina tu tan mi lak nga walin thina tu danin na ki se ain la ki chi Ukraine te se hi bowin Russia in wang so mi sang som ni som nga bo thi danin na ki se exact figure hi Russia in ayimin Russia na se do num pon ki hin adi chet wang na ki hepon Russia conscript kiti agam sunga cheng bol hang chapang ho sipai pangnin mi tam ta lai Russia mi jing se ong lovin India mi jong tam ta anala lu tawin India mi galbola pan sa mi zani wal hitan mi zani wal a hi India mi jong hi mi som thum di se hi chilo hitan North Korea sipai ho mi sang som walan chi ho jong hi mi tam ta thiu hitan North Korea ke hilo Wagner kiti mercenary sipai thala private security group even solo yang galbola na panghimen tulang hi Wagner group ho galbola pan thu hi kizado tapon ana uzong hiding hitan iti hin Russia and Ukraine hi do thi dan dan ni do win hong ki do to pe ovin galmuna akido jing se jong hilovin missile ho le drone ho mangsan akido jing ovin Russia and Ukraine gam sunga milha mo chen na ko pila ho dia Ukraine capital Kyiv ko pi hi ha bulu vin Zaporizhzhia hi in chule Kharkiv hi in chule Lviv ti Poland gamgil a ko pi kha hin ichong kha na bulu jing vin chule Russia na ha tu pi pe na hi power station ho kol pe me ba electric kun mun hoi ha tu di se na hi alang khada Ukraine atup hi Russia gam sunga Air Force ho namun airfield la ho chule oil depot ho thauti ki khol namun oil refinery ho thauti ki thing namun la hoi ha te na tupen tu vel a Ukraine sipai hon drone mangcha Russia gamsung abulu na bahin kopilin ho bulu powen kopi hi jongle kopi sung kopi pamla oil depot ho thauti ki khol namun ho oil refinery ho bulu win Moscow kopi sung Moscow kopi pa maun thauti ki khol namun abulu na wang ana sahe ajingen me kung chu ana sahe ajingen me ku jong an ki tung hil jingen Moscow kopi sunga thau tui ki koi namun mun tam ta aki ha kong nong sun gu hong zu ni le gu zu la chen thau tui ho amuna muna chu thau tui chu gu zu a hong zu tha hil jing da nin ki se thau akun nunga water vapor thau kun nunga akhu ho wananga leng to ho chu gu hong ki su a gu hong zu ho chu thau wang jing da nin ki se Moscow kopi sung jing se jong hitapon St Petersburg mun vela ho hin chule mundang danga thau tui ki koi namun Ukraine le Russia gam gi akuna Russia gam sung kilometer sangthum vela gam la ta thau tui ki khol namun la ho jang so abulu ta thau tui ki khol namun thau tui ki koi namun la zo si abulu nu hin Russia gam sunga hin thau tui ala samta gari hoding train hoding chale wale ho adinga thau tui hasam khe jing hitan Russia te jong boitan gam danga thau tui an tha do jing crude oil an zu jing Russia te jong boi taw Russia te na zu hi thang pi ai crude oil ti le thau tui aki hi lo lai ho hi tua Ukraine in su sit pi hi thau tui aki hi thing sa ho asu sit pi je hin Russia gam sungan thau tui a ha satan a thasam tan thau tui ni lo ta je hin Russia gam sunga train ho jang train lui su lui mo ho electric su ka an su ho sule thau tui su ka an su ho steam engine ho a hi train a thai sa jong mu ding om ta thut thut jeng iti a steam engine a thai le train ho jong Russian hin mang cha ta ve ti chu ni khat ni chun national international media ho chen hin so do sule wan leng ho thau sule gari thau ding jong akom vela gam ho a friendly country ho hi ngai na thu movin import a level ve ti hi international media ho apona sin in a movin
Russia and zone no sit about Ukraine hi US le European Union gam hon phata in ke thu piu le alo na ji hebe se to to hi alung dong hi tan Putin zone agal bol ji rong talo na azi rong lo amala ki pasal sa kilulet sa aboya bui jing hi tan gale tol je a nuclear gal man cha ga man healing lai thelo amana hi le US le European Union gam la jong nuclear power nei gam tam tau me France ai chule UK amon jong Russia chunga hin man jing the hi jin among thei kit po aboya boy hitan Russia le Ukraine kal jong asei sai ji lo khat gal khat dan ni nom do ta ichi hi tula wa noi boy na khat iseu chi hen lang e ho gam sung jong hi iti le chi ga le tu le ki chai ning ham sei the ta pon ga le tu le ti a umum nunga he election jong hi ong thung wa ding hi ta en ayar agi chai tan tu a hi SIR adi lo correction bowling ho hi tu a hi ball the trading part ki hong a hi in September le final electoral roll su do ding a hi isu a ki chai na hi ding hi tan a ball man lo an a ball sa ho adi lo ho tu a hi ball na thei part su ki hong a hi in sule tu ma sang chun thu hong gin samen Manipur panna state izaram khana assembly election khove sangni le somni sagi April me langa chi thading chu preponent bolovin apart ahin machona win tukum December hasunga chi thamai the hi ti hin thu ki jai SIR ki boldan le final electoral roll simding akigo dan hoi vet le ichi thu ki sei jong hi ichan ge ham khana he ata jong hong hi mai thi ai election hi hong chi thale gale tol jong hi aki sai to bang hong hi dan tin ting ta election separate administration ya in a saying idi mano jong hi hoilang thung ham jong to ai as iza do lo na ho so ne ta separate administration thu jeng iza do lo na ho so ne ta ichi jong hi in hai mil se in hai mil se wa I hai mil pai ta mai thi election in lap dingo election a pha zo se en su mang dingo ting ta le wang so ese hi sem ki seging ta pontin chika hi government in pin bol jam se the pon cobra batlen yen tolu du news organizing on heading of hian kokta munahin government gama cobra batlen khat hi to sa ding ago do hi ichi avela acheng thung lawi la avela acheng me the hon na sata a opposable ado dal hi jong la government in bowling ti so a bowling cha hi jing kokta vela a hi batlen khat hong to ding dan in om do tan batlen khat hi weilanga to sa diu ham amun le mol he ki nai pon chule government to gun mong monga he 29 sana hi notice gam sunga thinoi mi ho zo si su being ti hi je hen election hung ki chai le central government in EPN bowling ham se hi pon chule suspension of operation hole government in agreement ne hi tukum het ki lo le September vel hen ki signing dani no me kum khathing ding a hi ichi extension hi an bol ki diu ham an bol ki lo diu ham jong a ki hepon ain bol lo wa hi le hung ki del to jing le o kilomin Manipur din mun hi se the pon suspension of operation hi milong hole kachana ga hoin abrogate bowling ka thading su be pi ding kukinam sipai ho chat mo hila thading ti hi atu mu ai isan ga hin lo hin video hambang se the pon hichi suspension of operation umji a hi kuki chate isan ga machal enewa hichi ki ka thale
กูกิจาเตอิมาซาปีจอดิวham ai lo le ku ki cha te ima tha zo diu ham ti hi ken hin sei pom ka ti sei yong ka sei nom po ai ho an gel zong le long gel hi chum su hi ding hi zong le alang pi khat long gel wang chu ding hi tun la en si thu hen discuss bol daw hi zong le government in wang ni khat le hi chi SO agreement an su be ni wang te ding suspension of operation ki ti thu hin government hi chi ukinam sipai ho to ki chamna ani lo operation ki bol ku musu bol lo ding pungai pot ding suspend a bol pot hi bo hi ji chen hi chi headman lawa abrogate ki bol ti operation and ball put jing zong to see hi lo government policy hi to wang ham ki hepon ai la government ki tha ki man ho ding sa dei lo diu ta sanom ki tha ki man ma sipai hon thi naman na tu achule nam sipai hon thi naman na tu diu long chu a dei lo diu se het sa hi ji hin kon lo chang lo win su agreement su abrogate bol diu an su be diu su ta san wang be se pon Manipur state government hong hi boi hi tan minister portfolio long hi chief minister pa khan bon cha tawanga department tam ta ha mo pu la yang hi tan cabinet expansion jong bol thei po win amo sung jong ko abo hi wam a hi lo le central government hin ai lo le central BJP ho hin hi ti ding mo nga ku ham jong hi mai the hin cabinet expansion bol wa abo asang dinga lom ho a hi lo le thu pho zo si hin pi do zo lo zio wa amo sunga ki boi na ong thun kha ding jong chu ki vieng jong mai thi ai pi le Manipur din wang hi a hoi mo le jing a de dia ku ki cha te Kangpo Pi district sunga cheng ho dinga hi idin mo na se the ta kon nong ham te jing in pathinin ichi iboi na ho isu na ba pi deu hi ikinem na hi tuni ko athi na man na an to ka chana ga ho na thi na an to ta chapa tu hawlal sing sit ilong hem pi win ada tha in sumi te ho zo si pathin lungmon thamon na pi hen lang ta chapa hon thi na man na tu na ho hi mo se elovin lung tu mo sonen pang te ta hen ti hi pathi ni ngai tam na hen lang tu ni khain phat so ta ila tawin pung khat le ni dan khat le minute song le thu mobile dan tu ni khai holim na chan hi sautin do nom nei se nom nei le live comment ho zo si hi tua hi live ki sai le hung mang ding hi tan hi ji chun comment a hen sun win lang ai zo chu topic hung ki pi bangin kana mu man ta pon hi chi topic chi se u te ta hin sia so pi pa so pi no chen a comment a tha ben nen pekin lang hi chi topic se ding ana dei su I ke olim kit lang ting le an sei ta hitin tun la I ke olim na chan ani sautin na bon sawin dam sel win lang pathinin ku ki cha te phathi bu hen lang ilong tu bo he mo so pi ta hen ka ki pa e mang pha